I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan moj novi video i na moj kanal i u serijal Tog Kutak. Sa nama današnji gost je Momčilo Otašević. Ćao. Vjerovatno ga svi znate, vrlo je popularan u svim našim domaćim serijama, ima je puno uloga, pa dobrodošao vam dragi Momčilo, kako si? Dobro, nije loše, dobrodošli i meni. Momčilo nas je ugostio zapravo na set gdje se snima serija Kumovi, tako da izuzetno mi je čast da si nas pozvao tu, tako da hvala ti puno. Nema čao. Pa evo, možemo krenuti onda zapravo s prvim pitanjem. Kako je zapravo započela tvoja glumačka karijera? Slučajno i jako rano u osnovnoj školi još napravili smo neku dramsku sekciju iz nekih imitacija i nekih zezanja internih za Afrikancija. Došli na ideju da napravimo dramsku sekciju. Napravili, uradili predstavu, krenuli da igramo, odjednom to bilo posjećeno, sviđalo nam se, recimo ja i Ana Vučković, moja koleginica s klase i sad koleginica glumica, smo upisali iz te generacije glumu. Opa, dakle to je tako, nešto ste vi zapravo osnovali pa je tako krenulo sve. Odlično. Evo, imao si puno uloga u serijama, trenutno si sad na Kumovima, pa kako ti se sviđa ova uloga Janka? Pa super, fora je, od starta smo pričali da je to, ne mogu tu riječ iskoristiti kako smo ga mi nazvali, nema neki malo je lagan kako vjetar dune, što će, gdje će, kako će, Janko. Da. I uživamo to ulozi jer je potpuno onako lagan i kad nešto do kraja zezne i kad nešto dobro napravi, njemu je maltene skoro pa svejedno, njemu se radi bitno što će i kako drugi reagovati. Pa jel bi mogao izdvojiti neku ulogu koja ti je bila najbolje sjela i... Kod pukla, Damir Gavran iz Kod pukla da pukla. Sve vezano uz tu seriju je nekako bilo ludilo. Baš sve, lokacije, scenario, kolege, kast kao takav, ekipa tih glumaca u tom trenutku, mi klinci, snimaš sa Štrlićem, Radićem, Brikom, stojiš sa bardovima jugoslovenskog glumišta i Dobra ti sad ti je tu učiš došla od uloga, njih, ne može ljepše. Jel ti to zapravo bila, prije toga je bila Zora Dubrovačka, jel, uloga prva, onda je ta druga bila, ili? Onda drugo, da, tim. Dakle, bila je dosta onako razlika u godinama, jel? Da. Tih serija, tako da zanimljivo. Uglavnom, koliko ti treba zapravo da tekstove naučiš za glumu, za... Recimo sad, ovo je... Ne znam šta piše. Ovo ne mogu kad su samo slova, ali da je tekst. Dobro. Treba mi jednom, dva puta da to prođem, da čujem partnera i mogu da snimam. To je to, dakle, tak si brzo već. Pa nekako tako učim tekst, odnosno ne učim ga, nego ga zapamtim i to je to. Ja nikad ne učim tekst. Zapravo. Samo uzmem, pročitam ga, čujem partnera i idem da snimam. Odlično, pa to se zove profesionalni glumac. A ne, tako, moj mozak tako funkcioniše. Evo, imao si jako puno zapravo uloga i u filmovima. Pa zapravo, gdje ti je bolje raditi, na serijama ili filmovima? Kako ti se čini? Uvijek je nekako ljepše i detaljnije na filmu. A opet na seriji, ja sad s tim ljudima ću provesti, sam svojim kolegama glumcima godinu ili dvije, zavisi koliko snimamo, ima i to svoje neke čari, ali samo snimanje kao tako je najčešće, film je onako... Film je ipak malo detaljnije, uže nekako se bavimo time. Pa mislim, da, traje isto po par mjeseci zna trajati, ali ipak, što kaže, gledaš ga sat i pol vremena, dva, a serija je jedna epizoda. Epizoda, pa dobro, mogu u jednoj epizodi biti malo gori, ne mogu držati možda sve non stop. Da, upravo to. Tako da, gluma je gluma. I bio si na kazališnim daskama puno puta, pa jel ti bolje ipak pred TV-om ili tamo? Tamo je najljepše. Na sceni je najljepše. Nema laži, nema prevare, sve je sad odmah, krv, znoj, suze to je to. Da, nema ponavljanja toga. Igraj. Tamo je najizazovnije, najljepše, tamo se najbolje osjećam definitivno. Jako lijepo za čut. I imaš li neku možda neostvarenu ulogu koju si htio dobiti i to, a zapravo nije se dogodila? Sigurno imam, ali nisam nikad do sad želio uloge, niti ih nešto dozivao, a dolazile su. Pa neka se samo nastavi tako, opet će doći nekak nova, najmilija i to je to. Ne treba ništa forsirati, sve jednostavno dođe u pravo vrijeme, jel? Tako da,
Evo, kad si ti već u ovoj influencerskoj emisiji, imaš li ti nekog malo viđenja u tom smislu influencera i kako ti se čini to medijsko područje? Nemam previše vremena da se bavim ja time, jo? Baš ga nemam. Meni to služi za između scena, kad nemam što da radim, kad se vozim busom ili nešto, da onda pogledam što čisto je. Čisto ovako malo prosurfat. Dnevno, MMA ispratit, prijatelje i to je to. Da, kužim. Pa ne možeš ti sad baratati, jedva iz svojeg vremena imaš. Da živim jedan život na Instagramu, nema šanse. Upravo. Eto, odlično. Drago mi je da uspjevaš u tome i svaka čast na tome u svakom smislu. Moram. Evo ga, došli smo do kraja ovog videa. Ja se puno još jednom želim zahvaliti momčilu koji je htio sudjelovati na emisiji u Tokutku i hvala ti puno što si nas ugostio na setu. Vidimo se do nekog. Tu nam je najlakše, imamo svjetlo, imamo set, snimamo, sve smo uklopili. Pa sad onda i ovo da obavimo. Tako da evo ga, vidimo se ljudi do nekog sljedećeg videa. Imate pozdrav od mene i momčila. Ćao.